калі вельмі нечага жадаеш і прыкладваеш для ажыццяўлення жадання намаганні, яно абавязкова спраўдзіцца. Жыццёвы вопыт. Вось я, напрыклад, вельмі чакала нашай сустрэчы, і вось я разам з вамі, дарагія меламаны. А гэта значыць, што ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» нацыянальны хіт-парад. І я прапаную без прамаруджванняў пачаць. З чаго і як? Ды традыцыйна. А гэта значыць з развітанняў з тымі выканаўцамі і кампазіцыямі, якія не дачакаліся ад вас неабходнай колькасці галасоў. Глядзіце, каго мы на пэўны час згубілі. Не здолела дапамагчы нашай маленькай чараўніцы-феі Лізе Меі, памочніца Пава. Паве мы робім заўвагу, а Лізе адрасуем словы падтрымкі. Не атрымалася сёння, абавязкова атрымаецца пазней. Летела Пава размавистая, ранила перья позлатистая, а там Надечка в удачах гнала, перья сбирала. Звивши вянок на вулку байшла, перьявый вянок, золотый вершок, перьявый вянок, золотый вершок. На вулку пайшла, похвалялася, а у мене вянок, золотый вершок. Пошла ж яна, все шукаючи, все питаючи. Выбываюць з музычнага батла Вераніка і Руслан Мусвідэс. Дуэтам жадаем прыгалубіць апетага галуба і рыхтавацца да чарговага ўзяцця музычнага Алімпа. Сядеть голуб на дубочку, голубка на вишни. Скажи, скажи, мой миленок, что тебе за мысли? Скажи, скажи, мой миленок, что тебе за мысли? У мяне мысли вось такие, с тобой не жаниться. Скажи, скажи, моя милка, як тебе забыться? Скажи, скажи, моя милка, як тебе забыться? Як тебе забыться? Як тебе забыться? Развітацца сёння давядзецца і з Мікітай Фаміных. Зараз Мікіта мода крыху адпачыць, а вось панядзелка раніцой варта зноў брацца за падрыхтоўку да музычнага штурму. Панядзелак раніцой, сена маладое, касіў бацька, касіў я, мы косили двое. У аўторак раніцой сена маладое, бацька варушыў і я, варушылі двое. Бацька варушыў і я, варушылі двое. Ой, косили, мы косили двое. Вялікую удзячнасць за станоўчыя эмоцыі, якія мы атрымлівалі на працягу даволі значнага часу, мы выказваем непаўторнай.
неверагоднай і бязмежна таленавітай Ірыне Дарафеевай. Будзем чакаць чарговага з'яўлення артысткі ў нашым шорт-лісце. Ой, там девка по грибы ходила, в зеленом гаю заблудила, в зеленом гаю заблудила, приблудила к зеленому дубу, ой, я тут же ночевать буду, ой, я тут же ночевать буду. Погодки вольный ветер веет, веет, аж там казанчанин-шенку сеет, сеет. Сеял, 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 не досеял конца, оглянулся, няся, няся, девка хлопца. Гарачымі апладысментамі прапаную сустрэць Аляксея Гроса. Такімі, каб самая лютая віхура перад імі знікла. Алексей, развітваемся, спадзяёмся ненадоўга. Далучыцца да нашай кампаніі ніколі не бывае позна. Поздно, поздно, дружка твайго нету, ён напэўна з другой забарыўся. Ён напэўна з другой забарыўся, заглядзеўся на чорныя бровы. Чорныя бровы яму да любові яму чорныя бровы яму да любові яму чорныя бровы. Ну а зараз я засяроджу вашу увагу на тых, хто ўрываецца ў наш лонг-ліст з гарачым жаданнем застацца тут назаўсёды. Сябры, зрабіце прыемнае новабранцам. Не скупіцеся на галасы для іх. Спадзяёмся, прыйдзецца вам даспадобы шчымлівая народная песня, якую шчыра, пранікнёная душэўна выконвае чароўная Алена Дуброўская. Вітаем артыстку і жадаем надоўга затрымацца ў нашай хіт-параднай сям'і. А ўжо сонейка, а ўжо яснае, сонейка на захадзе, сонейка на захадзе, а ўжо манечка маладзенькая, ад мамкі на выхадзе, ад мамкі на выхадзе. Яе мамачка, яе родная, вечерацу не мае, вечерацу не мае. Вечерай, дитя, вечерай, родна, там табе не воль будет, там табе не воль будет. Самі посядуть до вечераці, тебе вышлють по воду, тебе вышлють по воду. Вода глибока, ключи висока, нельга води достать, нельга води достать. Доставши води, принесши води, треба усім подати, треба усім подати, як старому, так і малому, так і Ваньку молодому.
Тарелочки помыти, ложечки брась-брась, слезочки кап-кап. Калі вялікая колькасць галасоў будзе аддадзена за Сашу Захарык, мы ніколькі не здзівімся. Мы нават заклікаем паклоннікаў не марнаваць час дарэмна, а заняцца такой вось карыснай справай. Казал милый, что замуж попросить, як за горой пшеницу покосить. Ён покосить, что лето минает. Ён женится, а меня кидает. Казал милый, казал милый, яркий милый, солодкой малины. Ой, не люби, не люби, не люби, не люби. Разом две девчины, то велика здрада. Одна плача, а другая рада. Казал милый, казал Па вашых, сябры, шматлікіх просьбах да нас вяртаецца Ірына Рамановская. Так здарылася, што на адным з тыдняў вы крыху расслабіліся. І, вобразна кажучы, расплата за бяздзейнасць не прымусіла сябе чакаць. А песня дастойная быць у хіт-парадзе. Не спіце ў шапку гэтым разам. Ой, на вулицы камень, ой, на вулицы камень, каля каменя липа, каля каменя липа, каля каменя липа. Ой, на липе пташочки, ой, на липе пташочки, ой, высоко сядели, ой, далеко глядели, ой, далеко глядели. Паспрабуе прабіцца да вашых сэрцаў і Александр Сухараў. Вельмі прыгожую народную песню ў сучаснай апрацоўцы ён прапануе паслухаць. Атрымаць ад яе задавальненне, а інакш і быць не можа, і, вядома ж, актыўна за яе прагаласаваць. Ой, пасліла дзеўка валы на дуброве, валы пагубіла, сама забыла.
бача, чорний ворон крача, ён далёка бача. Ой, ты чорний ворон, ты сядзіш высока, ты сядзіш высока, ты бачыш далёка. Ой, пасвіла дзеўка, валы на дуброве, валы пагубіла, сама заблудзіла, прывілася дзеўка да к бітай дарозе, да к бітай дарозе, да к белай берозе. К бітай дарозе, к белай берозе, к бітай дарозе, к белай берозе. Ці не бачыў маіх валоў на дуброве, ой, яшчэ ж ты бачыў майго бацьку дома. Валоў я не бачыў тваіх на дуброве, ой, толькі ж я бачыў твайго бацьку ў доме. У обойме тых, хто прагне стаць пастаянным чальцом хіт-параднай сям'і, Зоя Сахончык. Колькі лірызму, мілагучнасці, рамантыкі і нават чарадзейства і ў песні, і ў выкананні. Вельмі прыгожы нумар. Пераканайцеся ў гэтым самі. Ой, спад гары, ой, да спад кручы, дай рыпять, дай скрипять, скрипять возы души, дай рыпять, дай скрипять, скрипять возы души. Возы скрипять, дай трашать яма, дай воли, воли ідуть з дома, дай воли, воли ідуть з дома, з дома. А мой милый, ой, да чорнобривий, ён валов, валов поганяє, ён валов, валов поганяє. Ох, ён валов поганяє, даю сапёлачку, играє, даю сапёлачку, играє. Сапёлачка, ой, да бервяночка, дай ореховое, орехово тенца, дай ореховое, орехово тенца. Вось такая яна наша пяцёрка новобранцаў. Уважліва слухайце, выбірайце на вашу думку і ваш музычны густ лепшых. І галасуйце. Ну, а я, ў сваю чаргу, гатовая прамовіць палымяны спіч у гонар тых, хто трапіў сёння ў спіс лепшых. Але не буду стамляць вас гучнымі словамі. Давайте лепей будзем песціць вочы і радаваць слых нумарамі сённяшніх лідараў. Выдатны падарунак зрабілі прыхільнікі ці нешчасны. Шчыльнымі радамі выйшлі галасаваць за любімую артыстку. У адзіным парыве як схапіліся за гаджет, так іх з рук не выпускалі. І вось ён вынік. Ціна ў шорт-лісце хіт-парада. Сёння яна 10-я. Ой, по морі плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата, гарний той виночок, що сплили дівчата.
Тепер ён гарний, а завтра зав'яне. Молодая дівчина, на рушничок стане. Молодая дівчина, на рушничок стане. Ой, по морю, плавають скачата, гарний той виножак, що сплили дівчата, гарний той виножак, що сплили дівчата. На рушничок стане, ще й до вінця пойде. Молодая дівчина, гулять не буде. Молодая дівчина, гулять не буде. Ой, по морю, плавають скачата, гарний той виножак, що сплили дівчата. Ой, по морю, плавають скачата, гарний той виножак, що сплили дівчата. Дзявятая прыступка. На ёй размяшчаецца згодна з вынікамі вашага галасавання гурт «Багач». Галасісты і самабытны калектыў другі з канца, але гатовы далей рухацца ды вышэй уздымацца. Дапамажыце талентам. Сонце низенько, вечор близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще до твоєї хати, як ти мене пустиш, ковне чула мати, як ти мене пустиш, ковне чула мати. За ручку держала, з хати випускала, правдоньку питала, ой, чи мене любиш, ой, чи ти смієшся, до другої ходиш, та й не признаєшся, до другої ходиш, та й не признаєшся. Віншуе Дмітрыя Каралёва з 8-м хіт-парадным месцам. Вядома ж, гэта не п'едэстал гонару, але прагрэс відавочны. На цэлую прыступку вышэй узнімаецца артыст Дмітрый. Працягвае аточваць майстэрства і ўражваць фанатаў. Усё на карысць справы. Ой, ветер веє, ой,
девка, ой, плача красна. Милый покидає, ой, не плачь, девка, ой, не плачь, красна. Это не беда, один покине, другий полюбить. Ты еще молода. Ты еще молода. Ой, ходит девка, ой, по надморью. Синее море грає, ой, хоче девка, ой, утопиться. Море не приймає. Море не приймає. Девка молодая, ты судьба лихая. Ты судьба лихая. Сябры, чим би ви зараз не займалися, откладывайте все у бок, усе справи і всі разом відправимося на весілля. Оригінальне, цікаве, в'язкове весілля. І усе дякуючи хлопцям з гурта «Не Баян Стайл». Незабывные ураження і яны, і ми разом з ними гарантуємо усім. А «Не Баян Стайл», до речі, сьогодні у рейтингу 7. По садочку хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю не женатих хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за ріднюю дочку. Уздимаємося на наступну приступку. І кого ми тут бачимо? Ніну Богданову ми тут бачимо. Не можемо не відзначити, що артистка, коли не узлетіла, то узнялася одразу на 2 позиції. А коли ви, поклонники, яще криху поднатиснете, і настрой у Ніни яще більш полепшиться, і становище у національному хіт-параді. Ніна Богданова, 6-й рядок. У зеленую дуброву пойду к милому своему, запрошая погулять, как б не знали батька мати. Соловейка, ты мой братик, ти не лаялася мати, ти
маці. Ой, ті была, ті не была, я з казаком говорила, я з казаком говорила. У зеленую дуброву пойду к милому своему, запрошая погулять, как не знали батька мати. А зараз нечаканасць тыдня. Мікіта Бялько, лідар папярэдніх этапаў музычнага батла, сёння ўсяго толькі 5-ы. Хаця што значыць усяго толькі? Многія гэта месца толькі ў самых салодкіх снах і бачаць. Таму урачыста прамаўляю Мікіта Бялько па-ранейшаму ў абойме. Сёння ён уладкоўваецца на 5-й прыступцы. У суседа дзяўчыначка работать не умее. Эй, эй, касары, касарыкі вы мае. Рабіць не прыбіць, жак не перагнецца. Эй, эй, касары, касарыкі вы мае. Эй, эй, касары, касарыкі вы мае. Як пачуе скрипкі рыбкі, як не перарвецца. Касары, касарыкі вы мае. А вічачка, космодачка, хто ж цябе на пасе? Эй, эй, касары, твоя матачка. Эй, эй, касары, твоя матачка. А под мостом рыба с хвостом. Эй, эй, касары, вы касарыкі мае. Стара сестра мала, а ты ж молоденька. Эй, эй, касаре, кросный ткала. Толни до ведречка, прибивая бердечка. Эй, эй, касаре, прибивая бердечка. Эй, эй, касаре, я бердечка. Привыкай, привыкай, я есть сердечко. Эй, эй, касаре, я есть сердечко. Кросны не ткнутся, под ножи гнутся, ямны гнутся. Эй, эй, касаре, под ножи гнутся. Эй, эй, касаре, под ножи гнутся. А под мостом рыба с хвостом. Эй, эй, касаре, вы касарыкі мои. Заяя молодую, 3 казаки бьются. Эй, эй, касаре, 3 казаки бьются. Не бийтесь, то не ваша девка. Эй, эй, касаре, то не ваша девка. Эй, эй, касаре, не ваша девка. Я же замуж не пойди, я на молоденька. Эй, касаре, я на молоденька. Она твое летце, паяе приедете. Эй, касаре, паяе приедете. Эй, эй, касаре, паяе приедете. Наш музычны марафон працягваецца. На хіт-парадным гарызонце з'яўляецца Дмітрый Нікітін. Відаць, вельмі зацікавіла вас, сябры, забаўная сямейная гісторыя, апетая ў песні.
Ну і артысту варта належна аддаць, умее ён і настрой перадаць, і да танца запрасіць. Немагчыма ж уседзець, ногі самі ў пляс ідуць. Дмітрий Никитин, сёння 4. Ой, яка жаніўся, стары нам лодай. Ой, яка жаніўся, стары нам лодай. Ой, я тая млода, жыць не хоча. Ой, я тая млода, жыць не хоча. Постельно стелить, спать не кладется. Ла-ла-ла-ла-ла, яка жаніўся. Ла-ла-ла-ла-ла, стары нам лодай. Ой, спать не кладется, не поцелует. Ой, спать не кладется, не поцелует. Ой, я поцелует, на землю плюнет. Ой, я поцелует, на землю плюнет. Старенький, ты ўжо дубинку, ты похвастал ён младую спинку. Ла-ла-ла-ла-ла, яка жаніўся. Ла-ла-ла-ла-ла, стары нам лодай. Яка жаніўся. Далей жылося. Лепей не трэба. Ла-ла-ла-ла-ла, яка жаніўся. Ла-ла-ла-ла-ла, стары нам лодай. Пераходзім да групы ў жоўтых майках лідараў, у каго ў патрэбны момант другое дыханне адкрылася, у каго ні разу і думкі не ўзнікла кінуць усё ды сысці з дыстанцыі, хто не толькі выканаў, але і перавыканаў нарматыў. Бронзавы медаль, і сёння ён уручаецца Вячаславу Статкевічу. Як жа нам добра! А добра ж нам добра за столом сядеть, а добра ж нам добра за столом сядеть. А як наш хазяїн парадки вяде, а як наш хазяїн парадки вяде, по повной бутыльце горелку носить, по повной бутыльце горелку носить, по повной бутыльце горелку носить, по повной бутыльце горелку носить. А добра ж нам добра за столом сядеть, а добра ж нам добра ты песенки петь, як наша хозяйка парадки вядеть, як наша хозяйка парадки вядеть, по повной талерцы сыру подает, по повной талерцы сыру подает.
Другая прыступка Кацярына Дзяніц. Калі ласкам на ёй і заставайся. Так, Кацярына зноў атрымлівае сярэбраны медаль нацыянальнага хіт-парада. Выдатны вынік, але не найвыдатнейшы. І ў артысткі па-ранейшаму ёсць да чаго імкнуцца. Напрыклад, да павелічэння колькасці паклоннікаў і, адпаведна, да павелічэння колькасці аддадзеных за яе галасоў. Паглядзім, што наступны тыдзень усім прынясе. Отправляли молодую на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. А великая семья собралась ля стола, а мяне молодую посылают по воду. Отправляли молодую на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. Я криниченьку знайшла і набрала пол ведра, а покуль домой шла, я слезами долила. Я додому прийшла, під дверами стала я і почула сама, що говорить сім'я. Отправляли молодую на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. І почула сама, що говорить сім'я, а велика сім'я навчає мужика. Чому жонку не б'єш, много волі даєш, а за що ж я їй бить, я не вмію все робить. А за что ж я ей бить? Я не умею все робить, и палить, и варить, и со мною говорить. И палить, и варить, и со мною говорить, и детей годовать, и по садику гулять. Отправляли молодую на чужую сторону, на чужую сторону, ты в великую семью. Цудоўная дзявятка абвешчана. Паглядзім на выдатнікаў яшчэ разок. Ой, тепер ён гарний, а завтра Ціна Шчасная, 10-е месца. молодая дівчина, на рушничок стане. Я ж тебе люблю і любити буду, но признаюся, що брати не буду. На 9-м гурт «Багач». Ще діточок двоє, чорняві обоє, ще діточок двоє, чорняві обоє. Ой, не плач, девка, ой, не плач. Дмитрий Королёв, 8-я прыступка. Это не беда, один покине, другий полюбить. Ти ще молода, дам тобі, Маруся. Гурт «Не баян стайл». Сёння 7-й. Отшибись от мене, дай от сина мого. Отшибись от мене, дай от сина мого. Соловейка, ты мой братья, тени На 6-м месцы Ніна Богданова. не лаялась
змінилася матір. Ой, ті била, ті не била, я з казаком говорила, я з казаком говорила. Почує скрипки рибки, як ні Мікіта Бялько у рейтингу 5. косари, косарики вы мои. А печачка, космодашка, кто ж тебе на пасе? Эй, эй, косари, твоя маточка. Ой, я поцелует, на землю плюнет. Ой, Дмитрий Никитин 4. землю плюнет. Я вже старенький, ти вже дубінку, ти похвастав й младую спинку. А добра ж нам добра за столом сядеть. Третє місце. В'ячеслав Статкевич. А як наш хазяїн парадки вяде, а як наш хазяїн парадки вяде. Отправляли молодую на чужую сторону, на Серебро у Катерини Діаніс. великую семью. А великая семья собралась ля стола, а мяне молоду посылают по воду. Сонце, спякота, зеляніна, темные ночи, неповторные дни. Эх, лето-летіка. Магчыма, у некаторай ступені і табе павінна дзякаваць Тацяна Глазунова за тое, што найлепшае у свеце меламаны, не стамляючыся аддаюць свае галасы за песню, класную песню. Сябры, наталяйцеся і кампазіцыяй, і выканаўцай зноў. Зноў Тацяна Глазунова першая. Ой, пойдем, сестрицы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная, на гором сестрицы, желтого песочку, играй солнца и зарою. Играй солнца и зарой. Як нива на сонце грала, сонце грала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала. Посыплем сестрицы, югацы под оконцем, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Ой, пойдем, сестрицы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Як нива на сонце грала, сонце грала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, а там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала, цвяти рвала, ти з цвятов вянки в'язала.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!